Assalamualaikum Moto Noqat Hajmat ötken katılımcılar bugün günge 4 may 2024 yıl biz Noqat'tan Qaraş Qayraş ayılının ертең 5 may Aybat жана Каймос спорт клубы тарабынан уюштурулуп жаткан эреже серуштан маалымат алып жана алыстабай лайк басып көрүп жаткан ошону бирге мына Атлантика кафесинде азыр небеси болот, таразасы болот. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бирге бизге спонсор болгон Каймос спорт клубу тарабы Каймос спорт клубуна терең ыраазычылык билдиребиз. Бизден алыстабай лайк басып көрүп жатканда саналуу түрдө башталат. Көрүнүп жаткан ММА турнирine жалпыңыздар қош келіпсіздер, бір қол шағып қойсаңыздар болот. Қатарар. Рахмат. Демек ортаға шақырабыз спортивный клуб Мырзан Айман Ескендерұлы Аббасағайымызға қол шағылар. Келіңіз. Алғашқы жұлдықтарды шақырауыз. 66 килограммдық салмақта Республика Өзбекистан Асатбек Хайруллаев Бухара. Anlatanlaşı 66 kilogramlık salmakta Kırgızistan Aydarken Nurzaman Abduvalihoğlu. Evet. Yeni cüptükler kalmakta. Zarifbek Kençebekov. Hoş. Anlatanlaşı sportivni klub Hoş Info. Bayastan Abdu. Yine büyük yarışlar sporcular da hoşunluktan buldu ulaşılan derin kırmızı. Kırmızında yürüyüş Makonların alışıyı biz elimde ümitimiz baştadan son baştavan Bunu yerine türünde bir içine saklavan Hormatlı sporcular. Artacak. 71 kilogramlık salmakta Özbekistan Navayı Kelimcan Batirov. Дамы и господа, родители. Kilogramlık salmakta спортивный клуб Чеговат Араван Мирабас Раупа. Fighter Kençe Asılbek Taşpolat Vagayızға қол шағылар. Demek yengi жұқтарды шығырауыз 61 kilogramlık salmakta Muhammad Ali Abdukahharov Qoqan. Anlatandaşı 61 kilogramlık salmakta спортивный клуб Мырзан Айман Кайман атты гладиатор Нұртілек Үмітбеков.
спортивный клуб Джакутим. Шарух Тоқтосана! Атандашы 71 килограммдық салмақта Қыран Азембаев спортивный клуб Академия ММА. Салмақта Республика Өзбекистан Қоқан Алпамыш Атия. Демек, 61 килограммдық салмақта Республика Қырғызстан Ош Алмамбет Назарбеков. Andijon Jakob Mirzajanov Servis Polçalar. Demek ki ikinci tutam 77 kilogramlık salmakta Cetigen Joldaşov Özkan. Anlatandaşı 77 kilogramlık salmakta Arravan spatili bulup Salih Gelmurat Darmajana. Республика Өзбекистан Andijon Muhammad Yusuf Mirevjanov. Anlatandaşı Kırgızstan Kurvanbek Mamata. Demek ki ikinci tutarda Kordoğlu Çıkıraus, Respublika Özbekistan Andijon Omurza Erkeşe. Anadolu'da Kırgızstan Bektor Atabayev. Tabii
Özbekistan Do'Lashov Erjanov Falchovlar. Demek orada çağırıyoruz. Respublika Kazakistan Gorod Şumkent Mardan Arsenefa Falchovlar. Anadolu'şı Respublika Kırgızistan Mırzanayman Ariyat Karima. Maşaltıklı yanında salmakta Respublika Özbekistan Gorod Taşkent Dilşat Saka. Anadolu'şı Respublika Kırgızistan Gorod Oş Zbagilnik olup Canna Ernest Batara. Ertek. Bolçağı koyamızda sporcularına ertek koyamızda. Demek yeniler çırpıklar. Cekmişlik koyamlık salmakta. Kazancan Şokşalak Özbekistan Kopan. Demek ortalığı çağırıyoruz. 71 ayarlık salmakta Respublika Kırgızistan Aravan Kamranbek Ozaka. Ertek, çocuklar ertek buyursa. Salmakta Asadullah Arzunneta. Demek kanat alandaşı Respublika Kırgızistan Aravan Ekmek Cengo Orada. Главный бой вечера! Evet, 66 kilogramlık salmakta Respublika Özbekistan Jamal Nurmurata Falchovlar. Aradan şu 66 kilogramlık salmakta Respublika Kırgızistan Aravan Felek Manasa.
Kilogram, 70 kilogramlık salmakta. Sportçu kulüp Aydarken Bayaman Mirza Bayak. Vatandaşı 70 kilogramlık savunmakta. Kırgızistan Kurşak Kotman Abdurrahman'a. Pilot Öntemak Erbol Aksatala. Vatandaşı sportçu kulüp Canı Aravan Bektor Solcu Sabah. Şahalak, kol şahalak. Demek ortada çakıran sportçu kulüp Mırzan Ayman Marlen Ispana. Vatandaşı sportçu kulüp Akademia MMA Argen Şakasema. Josh Güç, Alihan Almaz Bekar. Vatandaşı sportçu kulüp Ayba Alihan Berde Payas. Özbekistan, Andijan, Rahmatullah Navicana. Vatandaşı sportçu kulüp Öntemak Bektor İsmanaliye. Asa Gensaya. Vatandaşı 48 kilogramlık salmakta sportçu kulüp Çegava Sayit Ulovçala.
Республика Өзбекистан Фарғана Бекзат Атымаликов. Vatandaşı Kırgızistan Gökjar Karanay 66 kilogram salmakta Özbek Gorgunbaya. Salmakta Muhammed Rıza Yusupov Özbekistan. Vatandaşı Kırgızistan Mırzanayman Rabbek Olmazbaya. Je commence à saboter avec sur mes doigts qui serrent que ces gens qui la bouche matérialiste avec un prend la vie avec le feu, c'est horrible, un rockstar qui traîne parmi les nouveaux qui font c'est un de la peau, c'est un ennemi, et il faut devenir une rockstar, c'est la nouvelle de ton pays de une rockstar, pour ceux qui sont la propre, qui sont bien Salmakta Özbekistan Fargana Şahşahan Elimcana. Vatandaşı 66 kilogramlık salmakta Spacıya Kılıp Canı Araba Zafer Muhammed Aliye. Can Sadıka. Vatandaşı Spacıya Kılıp Mırzanayman Ali Cakşıbaya. Salmakta Azamcan Tohtosunov Özbekistan. Заранее кидание ситуации Мишки, плакат, чин-чин Не стоит поддаться, как режим Vatandaşı Республика Kırgızistan Araban Fighter KC Sayılmak Narmaha. Ortalar Şakral Spacıya Kılıp Tımak Murraba Keres. Demek ortalar Şakral 71 kilogramlık salmakta Özbekistan Fargana Şer Muhammed Şakera.
kalmakta Babır Mirza Yoldaşov.